Khatkhati police station angkang NS thongkera sirkap atobar pi Khatkhati SBI thengno along aprang pen police atum joy pen birta long si Karbianglong superintendent of police ke japon along Bokajan SDPO John Das APS Khatkhati OC Roman Bordoloi SI Nurul Saikhia SI Rajiv Borhwal pen alang staff atum pen chelangsi kirika khuruga sai denglo Kidam tang mati jong ni phai ner kebarni labang so asai ke deng hot ajo por phai kri sira chiti mapor malom Manipur ana thupen ke bang bom humni LP truck NL02N 3758 pen MN019912 along kakhuru asai ke deng hot NL02N 3758 along suri thom cap Yaba tablets mate rakya dowai longpon lo Lapan halapo ihum MN019912 along ka khuruk dun hod sabon hom phoke rapho hom long pen heroin long pondo Labang solong bang ke thomatuma phan nep ing nang pondo kaching nang chegatum lake Manipur state Thawbal district Nilong arong amekar Alauddin Asupo Islamuddin Arta Ninkan Inkorasir Cap Manipur State Kakching District Sora Arong Amikar Kalitang Sanayay Asopo Muhammad Samir Arta Ninkan Thomkebra Kethom Lapen Manipur State Thawbal District Moijing Arong Amikar Muhammad Ajaman Asopo Muhammad Manaubi Arta Ninkan Thomkebra Phoposi Pangthep Pon Kene blong check drugs samokha he hui hithialong anam pangrumpet pulotangte kutiner kep andoji Non kaching nang chegatum lapen drugs lapen truck do anta Khatkhati police station along si bipon lobosi pachini ni aji eta dinor porai khobor pai asilu je bikon truckot Manipuror pora kisu drugs aha korwara hoise boli kemote ami amar eta team Khatkhati thanar pora SDPO Bokajan gote team je log lagi Khatkhati te dukhon truck detain kore এনকৈ আৰু বহুত সময় সাৰ্চ কৰাৰ পিছত বহুত কৌশলগতভাৱে তেওঁলোকে লুকুৱাই আনিছিলে ইঞ্জিনৰ কভাৰৰ ভিতৰত গতিকে সময় লাগিলে লাষ্টত আমি 55টা সাবুনৰ কেছত থকা হেৰইন বুলি সন্দেহ কৰিছো আমি প্ৰায় 755 গ্ৰাম হেৰইন লগতে 30000 ইয়াবা টেবলেট আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এখন গাড়ীৰ পৰা মণিপুৰৰ পৰা আনি আছিলে কিন্তু ডেষ্টিনেশ্যনটো আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাইকিয়া তদন্তৰ কালত লগ হৈ থকা Bokajan penananterang Karbianglong Lai